Baca ulun rawi hadis Nabi ulun pegah. Ni ba'ati hari ulang Nabi ni melangkah. Nasi kejap sinan tetap panggulai Nabi. Dene kalan sabah kaum biak Yahudi. Di Yahudi ji pergi masa hutan Nabi kalan sabah taran predisinan. Antara taran dengan Nabi Hanaji Lulang udun kenan ji pluang lam taran ro ji melawan kede kena apihan lele Siraji mo ji ngadu draw wa Nabi Ya Habibi Ya Maulana Ya Muhammad Kasih sayang lon binatang kamu kemana pelelon hai panggulai sian lon wong Sayang raya ane dua banceh baro Sayang raya ane dua ulun kebah Ana uro golom lon wo saleh dia dengan gerah Nilake lon panggulai ba Yahudi Dro nilake kamu tente muhaji beri Pelu siat lu dalam ikat badi Jawa Jikun baklun anak dua banceh barong Di Yahudi jimu pakat sekalian Bata pelu binatangnya jiwa rijang Munya betul Muhammadnya Rasul Tuhan Lu tak pelu tente kena alam jiri Su'u tidro dalam kawan bukan menan Bahlun tidro binatangnya bahli menan Padum nahek susah payah tadik buno Tema oruh tajak pelih padum rugo Diuji pelih Sigra laju jiwa Coba anu mutuk tare jimo wahai anu Dangke hade dua sekarang Kabudah laju jamom susu rijang Di makadang jadah mati bauronyo Mak menjanji dengan Nabi tidak bunuh balon jajah dalam udun mitara rezeki. Taran jitun hanalon ngiang le Yahudi. Seod anu hanalon mom mudua. Drone janji dengan Nabi ni japeglah Kesusu kamu le ia kubang kamu ja minta Nak ia calok pat merempak mejep tigra Putuh hade lalu ilengan ia madam Jinging anu madang mirahnya bandua Bukan sayang bungong macang kenang urau ate luka longeng gada anu dro Neja laju wahai poman berselamat Salim kamu wade mawa ke Muhammad
Du diri wang tigra laju ni ba rasul. Terus ba taron kajitu dro ni ba ada kuang. Du Yahudi sekalian tegah babah. Bit Muhammad sebenarnya Rasul Allah. Kita nyoman dumba uronyo da Islam. Bit Muhammad sebenarnya Rasul Tuhan.